ये एनएच 18 नंबर रोड है। ये बिहार का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है। Pum hap kene ke jingking hadin ke jing tua hadin ba ketika jing snai ketika jingking kadang ya caprang kene ke jing jia ketika belajar mentak sengihi ka arab santrik ubnai maju senam arah jar arab hosau bat kelajia ketika senang sopol kata hapo ke jela Bihar kita long kubuar kile itu baka jing tua ka jing hap ketika simen ke bala temu ban snah halor ketika jingking kawan hadin badai namar ka jing bakla hakabai dei bat karu kom tre kita lang kubuar kile turu ban nakane ke jingjia uwei unong trei ulah kelat asyan hadin bula syaban hakate ka simen kaba uwei pu ula mensaujur bala syapen kitna sya ka hospital kata ka nang ba patna kata apa ka jela Bihar hi bala itu pala cipau ngotpat kidai ki bala syu mensamulu malah hadin bagi simen ki mau ki badan halor ketika jingking kelelik tua kelelik ban hakita ki nang trei ki babun ki basnai ketika jingking kipai ba babon kipai ba Bihari basyang basa ketika senang sopal kilaang bakini ki eki baro ki balajia dai tangna kadau bajor aka jing bamsap ha ketika jela padman ki paru kini ki cacing jia ki sajia bet daba kacing bamsap kalau ke basyir kai ba ha ketika jela bat kum tanda kalian ciki pai baru kilaang ba om tip shu la kana ke jingking la ne man pendap kum bala bopor henry na kalian cak sarkar pat ka ong bala pendam nahi mentau senam henry na kalian ciki pai ba pat ki ong ba om tikna namar bakat jing ong cak sarkar bonsin ketika balai namba bajor ay ka bam sab ha ketika jela ya kani ke jingking ke bajrang bahala snaru halor ketika waba ya ke balatip kerteng kum kata ke Koshi River bala snaru kenang baki pai bakin sok kali kawan hakabai dai ban keras na shiliang ya ketika waba एम्बुलेंस अभी तक नहीं आया है। ये देखिए इसके अंदर बहुत सारा मर गया। हमारे पिछले वीडियो में भी बहुत सारा